Nā I tīmata te hui ahurei ASB Polyfest 38 I te rā nei ki tetahi pōhiri I te Manukau Sports Bowl. Mō ngā rā e whā e tū mai nei ka hiko te rangi me te whenua I ngā tai o purepure o te ahurea Māori me ngā ahurea o te Moananui a Kiwa. E 51 ngā kura e tātā whāinga ana ki roto I te hui nei, arā e ruarau rōpū e 1,000 tauira. Rere ana te ihi, te wehi me te wana. Ko te wāhanga Māori o te taiopenga te whakataetai nunui rawa, nā ko te kapahako o Hato Pētera kei ngā ngutu o te tangata. Kia tātou ngā tauira pai, kia tātou hoki ngā kaiako pai, ai me tūpato ngā era atu rōpū engari, me tūpato tātou hoki. Kia oi kei te aroke te kapa whakaihu waka I tērā tau a ngā puna o Waiorea ki te pupuru tonu ki te taumata toa. Ai, me ki te hei te hātarai. Ai, ko tērā te timanako. Engari kei te whakaiti ke te wharekura o Hoani Waititi. Me tūpakiri tātou katoa, nā reira kei te mihi ki a rātou, kei te hoki mai nā te mea. I ngā rao mua, ko rātou tērā, ko rātou te tuakana, ko rātou ngā tuakana o te haka. I te mutunga iho kei te mōhio ke rātou, ko ai ngā kapa me tūpato. I a tau ko Waititi, ko Kahurangi, me te karere, I rongona I au, ko Hato Pētera, te tima ke te haramai. Ko Waiorea and Hoani Waititi, they all perform in high senior levels. Ko tērā te hiahia me wero I a kura, kia kaua mā ngā kura orite I a tau. Hei te rāhoro e rāno ngā kapatoa nei e tū ki te paparewa, hei a pōpō me te rāmere ko ngā kapa o te wāhanga tuatoru me te tuarua, Anzac Pikia, te karere.